Чи замислювалися ви коли-небудь, де народжуються ідеї, які формують майбутнє науки і технологій, і вже завтра можуть змінити світ? Саме у таких місцях з'являються нові відкриття, стартапи, інновації. Факультет математики, інформатики, фізики Укоменського у Братиславі – одного з найсильніших, найпрестижніших університетів Словаччини. Сьогодні ми тут, на дні відкритих дверей, щоб зазирнути всередину факультету, подивитися, як навчаються студенти, і навіть почути інтерв'ю ексклюзивне з найцікавішими питаннями від декана. Čím sa odlišujeme, alebo čím sme podobní? No hlavne tým prepojením, že je tu matematika, fyzika aj informatika. Všetky tieto tri študijné programy alebo hlavné zamerania môžu čerpať zo skúseností a poznatkov tých druhých. No tak sme atraktívna fakulta pre študentov. Máme najviac študentov, ktorí získavajú takú štipendijnú podporu od vlády Slovenskej republiky. Netýka sa to zatiaľ zahraničných študentov, ale možno v budúcnosti sa to zmení. Je tu priaznivá atmosféra, to znamená, že naši učitelia sú priaznivo naklonení študentom, snažia sa im vychádzať v ústretí, komunikujú s nimi на денній базі. Фізмат – це факультет, який з'явився з потреби сильної математичної, фізичної та комп'ютерної освіти. Його попередниками була математико-фізична частина природничого факультету. А в 1980 році він став окремою структурою, об'єднавши дослідницькі групи в одному місці та створивши потужний осередок для науки і освіти. З часом факультет розширився і сьогодні готує фахівців не тільки з класичної математики і фізики, але й з інформатики, а також педагогічної освіти цих дисциплін. Predstavujete takého prváka, na čo si ten uchádzač má klásť dôraz? Základ matematické poznatky, pretože od toho sa odvíja veľa ďalších. Aj tie poznatky, čo sa týka fyziky alebo informatiky, sú do značnej miery založené na kvalitnom zvládnutí matematického učiva. No, niekedy sú problémy s tým, že máme tých študentov rôzne vzdelaných alebo s rôznymi vedomosťami, robíme pre nich všelijaké prípravné kurzy a to sa netýka len nejakých jazykových kurzov, ktoré pre nich v podstate pripravujeme, ale aj rôznych doplňujúcich kurzov zo stredoškolskej matematiky a fyziky. Ale snažíme sa napríklad aj čo sa týka tejto informatiky včleňovať rôzne nové poznatky. Máme programy bioinformatika, dátová veda, klasická informatika, aplikovaná informatika. Všade tam sa dá tie moderné postupy alebo teda poznatky včleňovať. Máme tu na silnú skupinu ľudí, ktorí sa práve venujú umelej inteligencii. Тут навчається понад 1600 студентів на різних освітніх програмах – від класичної та економічної математики до застосування математичних методів у фінансах, від технічної і біофізики до сучасних комп'ютерних наук. Окрему увагу приділяють і новітнім міждисциплінарним напрямам, таким як датова наука чи біоінформатика, що поєднує інформатику з біологією та відкриває нові можливості для медицини і досліджень. І не дарма фізмат вважається найсильнішим факультетом в Словаччині, тому що серед незалежних рейтингів він в більшості займає перші місця серед технічних і природничих спеціальностей. За цим стоїть команда професійних викладачів і науковців, активна міжнародна співпраця та справді мотивовані студенти. Тут панує особлива атмосфера вимогливості до себе, взаємної поваги і водночас дружності, яка допомагає не просто отримати диплом, а вирости як спеціаліст і як особистість. Факультет робить ставку не на зазубрювання формул, а на глибоке розуміння процесів. Студентів навчають мислити, аналізувати, знаходити нестандартні рішення і працювати в командах над реальними задачами. Саме тому випускники легко адаптовуються до швидких змін в сучасному світі і технологій, і відповідно впевнено себе почувають у будь-якій професійній сфері. Študenti sa vedia zapojiť do rôznych programov výskumných. A čo sa týka praxe, majú nejakú povinnú prax napríklad na konci 3. ročníka, alebo... Prax pre matematika je niečo iné ako povinná prax pre informatika, ktorý teoreticky už by mohol pracovať v nejakej firme alebo v nejakej inštitúcii, ale povedzme s matematikmi tam treba kompletné vzdelanie. Tam sa nedá po 3 rokoch. Čo by ste odporúčili uchádzačovi, ktorý váha, či zvládne to štúdium na vašej fakulte? Pozrieť sa na výsledky z maturity z matematiky, to je to hlavné. Pripravujeme pre zahraničných študentov možnosť konania
prijímacích pohovorov pomocou tzv. SCIO testovania v slovenskom jazyku. To má dva dôvody. Jednak, že otestujeme aj to, že či budú rozumieť tým základným problémom a otázkam, ktoré tešia. Vo všeobecnosti ten dôraz kladieme na to, aby tí ľudia boli v prvom rade odborne приправені. Навчання проходить у сучасних лабораторіях і дослідницьких центрах. Студенти мають доступ до потужної комп'ютерної інфраструктури, швидкісної мережі, спеціалізованих кабінетів, а також до унікальних наукових баз, зокрема астрономічної та геофізичної обсерваторії університету. Вже під час навчання можна долучатися до міжнародних проєктів світового рівня. Серед партнерів факультету НАСА з дослідженням Марса, Пристинський університет із розробками у сфері квантових комп'ютерів, німецький центр GCI, Дармстадт та ЦЕРН, найбільший у світі центр фізики елементарних частинок. І це означає, що студенти працюють не з абстрактною теорією, а з реальною наукою глобального масштабу. Не дивно, що випускники факультету практично не мають проблем із працевлаштуванням. Ktoré programy považujete za, povedzme, jednoduchšie zvládnutelné pre zahraničného študenta? Viac založené na hlbokých znalostiach matematiky, možno fyziky sú ľahšie zvládnutelné pre zahraničných študentov. To sa týka samozrejme aj informatiky, tí sa uplatňujú kdekoľvek na Slovensku a vo svete, napríklad v jadrovej fyzike alebo v experimentálnej fyzike. Matematici sú žiadaní, vyslovene po nich dopyt povedzme v bankovom sektore, lebo dokážu veľmi adaptívne sa prispôsobovať novým trendom a informatici to isté, ako som hovoril. Teraz trend umelej inteligencie, nástupu umelej inteligencie a rôznych informatických prístupov k riešeniu povedzme dátovej vede alebo bioinformatike. Nemajú naši absolventi problém sa uplatniť kdekoľvek, nielen na Slovensku. A keď hovoríme o absolventoch, aká je potom uplatniteľnosť absolventov na trhu práce? No, máme skoro nulovú nezamestnanosť a nezamestnanosť sú len tí, ktorí nechcú pracovať v danom roku a chcú si ešte urobiť povedzme nejaké voľno. Proste kdokoľvek z absolventov našej fakulty hľadá uplatnenie, tak je vyhľadávaný на тргу праці. Вони працевлаштовуються у банках і фінансових установах, IT-компаніях, дослідницьких лабораторіях, хай-тех-індустрії, енергетиці, державних установах і університетах по цілому світу. Poprvé možno si viete spomenúť na nejakých obzvlášť úspešných absolventov? Sú to členovia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, guvernéri bank, dokonca sme mali absolventa premiéra Odora, takže to sú všetko naši absolventi. A takto nechcem, aby niekto ostal opomenutý, takže všetci sú dobrí a všetci sa uplatnili vo svojich. Частина продовжує навчання в провідних закордонних вишах, а попит на студентів фізмату часто перевищує можливості факультету. Крім того, завдяки кредитній системі навчання та міжнародним програмам обміну, зокрема Erasmus+, студенти можуть провести частину навчання за кордоном, отримати новий досвід і повернутися з конкурентними знаннями та міжнародними контактами. Robíte nejaké špeciálne testy na overenie alebo vyžadujú sa certifikáty? To záleží od odboru k odboru. Budeme sa snažiť po vzore tých ostatných fakult, ktoré s nami súperia o študentov, zavádzať rôzne testovania v slovenskom jazyku, ale ešte raz urobiť test v matematike v slovenskom jazyku nemusí byť také obťažné, ako urobiť test z filozofie alebo z práva. To znamená, ja by som sa nebál prihlásiť, keby som bol zahraničný študent. Ľudia, ktorí vyštudovali u nás, pochádzajú z Ukrajiny a pomáhajú týmto študentom. My sa snažíme tých študentov zapájať aj do vedecko-výskumnej práce a pedagogickej podpory. Máme už vyše 10 rokov fungujúci systém tzv. Vedeckých pomocných síl a pedagogických pomocných síl. A to je veľký atraktor pre študentov z hľadiska toho, že im to umožní zoznámiť sa s výskumom alebo teda aj aplikačnými výstupmi rôznych zameraní a u tých pedagogických pomocných síl je to zase možnosť vyskúšať učiť, hej? Alebo teda pomáhať pri študijnom procese. Majú pozitívne ohlasy? Určite áno, máme dobrý systém študentskej ankety, kde nám anonymne môžu tí študenti povedať, že aké sú ich dojmy, názory alebo ten námety na zlepšenie tých študijných programov. Takže toto všetko u nás je забезпечене. Це місце, де ти маєш можливість вчитися новому кожного дня, втілювати ідеї, які раніше здавалися неможливими, та й будувати свою кар'єру у міжнародному контексті.